enza ngayo izinto ukuthi unfair aphinde ukhompyutha nesoso sesibele phansi kuthiwa umapage yabona azoqhafaza umselokazi manje ngikhuluma ngalezo zinto mina ngakhuluma indaba yendaba yokumasayita awubona kaTira uyaziwa Macingwane uTira nangu khona useNew York simfonela njengamanje umuntu wakho uyaziwa nje uyazazi nomkhokolo bakithi Macingwane Makoya kunjani Shosho yazi inkinga ukuthi mina bafethu akazi ukuthi Ngizwe ufunani kumina ngoba nje ufika laphana ey'teji ey'nkulu ethe uba Koya Berry this and that uba Koya Berry uyinto enkulu shout out mfethu mina akazi ukuthi ungifunani uNgizwe ngempela esuka lapho yena futhi the same Ngizwe lo ahamba etshela abantu ukuthi mina ngibaphuzisa umchamo mina mfethu ngiyayiphantela leli side lami leli la ngumtirimana ngiyayiphantela bafethu so nje angazi bafethu ukuthi uNgizwe ngifunani mhlawumbe abanye bazongixeka bekhulume lokho nalokho kodwa angazi mina bafethu ngithemba ukuthi wonke umuntu uyabona njengamanje ukuthi kupholiwe la ngumtirimana ngiyayiphantela akunaso nje isikhathi solokhu kudlala noNgizwe mhlawumbe khona owaziyo ukuthi noma uyena owaziyo ukuthi wayenza lento ayenzayo